Gost pečata je gospođa Dušanka Majkić, poslanik SNSD u Parlamentarnoj skupštini BiH. Dobro večer. Dobro večer. Gospođo Majkić, prije 2 dana ste izjavili da je stanje u Ministarstvu inostranih poslova BiH zabrinjavajuće. Pokrenuli ste inicijativu da to uđe na dnevni red sjednice Parlamentarne skupštine BiH. Prvo da vidimo zbog čega je zabrinjavajuće. Pa dakle, prvo zabrinjavajuće zbog toga što parlament, kao što bi bilo normalno, trebao bi svake godine da se bavi razmatranjem stanja u Ministarstvu inostranih poslova i DKP mreži. Parlament to ne radi, dakle ne ispunjava svoju osnovnu funkciju. Zašto neće ni ovog puta uraditi? Pa zato što su protiv toga glasale sve bošnjačke stranke i SDS. Dakle, zaista je nevjerovatno da je SDS glasao protiv te odluke, iako je poznato da cijela diplomatija radi u korist Bošnjaka i da Republika Srpska, koja ulaže trećinu novca u jednog velikog budžetskog potrošača kao što je Ministarstvo inostranih poslova, čiji budžet je oko 50 miliona, nema ništa od sve te diplomatije. Dakle, krajnje je vrijeme da se o tome progovori, također krajnje je vrijeme da se kaže kakav je plan u naredne 3 godine, što je ministarstvo i predsjedništvo namjeravaju u tom haotičnom stanju da naprave u naredne 3 godine, šta činimo na popravljanju i jačanju ekonomske diplomatije, kakvi su nam kadrovi, kako je moguće da sve više imamo nekarijernih diplomata, a većina zemalja ih značajno smanjuje i karijerni su uglavnom i na njima se počiva. Dakle, htjela sam da vidim na kraju to, tim prije što Bosna i Hercegovina nema zakon o vanjskim poslovima, spoljnim poslovima, nema ni strategiju, a to iz prostog razloga što ne postoji minimum dogovora na tom planu da se 3 naroda koji žive u Bosni i Hercegovini dogovore šta su to spoljnopolitički interesi i kako bi se mogli dogovoriti da ova zemlja i njena diplomatija koristi za sva 3 naroda. Dakle, oni koji su glasali protiv ne dozvoljavaju da se napravi uvid u stvarno stanje. Parlament nikada nije o tome raspravljao. A šta kaže stvarno stanje? Kakvi su vaši podaci? Dakle, ja vam ne mogu reći stvarno stanje kao plod analize. Ali evo recimo, prije par dana se dogodio slučaj koji kaže da je predsjedništvo imenovalo 5 konzula, to su oni počasni konzuli, za Pakistan i da Ministarstvo inostranih poslova nije imalo predstavu o tome. Čula sam da su novinari nedavno pitali gospodina Ivanića kako je moguće da u zemlji u kojoj imamo ambasadu, da imenujemo 5 konzula počasnih, da je on rekao da ne zna zato i da će to provjeriti. To može da implicira da se dio spoljnopolitičkih događaja dešava izvan stvarnog miljea, negdje iza kulisa, za što je već poznato. I van znanja jednog od članova predsjedništva. Dakle, šta se uopšte dešava, to bi morao neko da kaže, ali prethodno bi morao da stvarno analitički pristupi, jer ovakvo stanju kako je sada, Republika Srpska od toga nema nikakve koristi. Mislim da će parlament, bez obzira na takvu odluku, ako je parlamentarna većina istrajava na tome da se stvari ne iznesu na sto i da javnost ne vidi o čemu se tu radi, mislim da to nije dobra poruka. Jer ukoliko insistiraju na svim stvarima koje su loše, onda treba da budu dosljedni, pa da ispravimo sve što je loše. I to je bio moj cilj. I jasno mi je bilo što Bošnjaci nisu podržali to. Jer će se tad vidjeti kolika je disproporcija u kadrovskim postavljenjima u cijeloj DKP mreži. Članovi predsjedništva vode računa o paritetu kad su ambasadorska mjesta, ali tu ima još mnogo mjesta i znamo da su tu da smo na štetu srpskog naroda. Dakle, stanje je veoma ozbiljno. Ja sam, bez obzira na takav stav parlamenta, ja ću i dalje kao poslanik insistirati na tome, koristit ću druge mehanizme, a to što ministar inostranih poslova pokušava na nekorektan način da me diskvalifikuje svaki put kad progovorimo o nekoj nepravdi,
Posebno što nemam nikakvu drugu mogućnost jer se on ne pojavljuje na sjednice parlamenta. Dakle, mi nemamo, ne samo ja, postoje i drugi poslanici koji žele da mu postavi pitanje. On je jednostavno za parlament nevidljiv. Ko su uopšte diplomate koje predstavljaju Bosnu i Hercegovinu u svijetu? Pa ja mislim da bi tu bilo razočaravajući stvari, da su tu ljudi koji su ostavili traga u ratnom vihoru koji je prošao ovim prostorima, da ima puno nekompetentnih ljudi koji su dobili pozicije, da imamo u diplomati, status diplomate vozača, da imamo, dakle, puno ljudi koji su došli na te pozicije, a ne znaju nijedan strani jezik. Dakle, ima puno stvari zbog kojih bi BiH diplomatija mogla da se zamisli. I vidjela sam da mnoge zemlje 2 puta godišnje parlamenti raspravljaju u stanju u njihovoj diplomatiji. Jedina Bosna i Hercegovina nema ambiciju da bilo ko dirne ili sazna nešto o tome. Bojim se da o tom treba i Republika Srpska da zauzme svoj stav, jer ako je 1/3 sredstava budžetskih finansiramo kad je u pitanju spoljna politika i kako bi morali da znamo i kako da učestvujemo. Samo jedan slučaj da jednom prilikom sam bila u jednoj ambasadi i vidjela sam sve slike koje su bile ambijent iz federacije, pa sam pitala ima li ovdje išta što podsjeća da je Republika Srpska u sastavu Bosne i Hercegovine. I onda su me odveli na jedno mjesto u nekom zapečku gdje je bila jedna klupa u travi i tamo je pisalo Banja Luka. Je li stvarno ovo u Banja Luci? Da nije negdje u Stocu ili u Travniku neka klupa na njoj. Dakle, to je obilježavalo Banja Luku. To je slika diplomatije BiH. Dodatno je zakomplikovalo tu diplomatiju jučerašnja izjava ministra inostranih poslova BiH Igora Crnatka koji je u Sofiji izjavio da je BiH opredjeljena ka NATO-u. On je danas demantovao tu informaciju, ali tek nakon što je SNSD prvo reagovao na to. Ono što se postavlja pitanje je kako uopšte čovjek da tumači takvo nešto? Ako se zna da pola Bosne i Hercegovine, odnosno Republika Srpska, nije baš za tu opciju jasno opredjeljena. Prvo je krajnje nejasna stvar da politička partija koja nema ni jednog poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine drži sasvim u svojim rukama kompletnu diplomatiju. To je recimo prvo. Drugo, pitanje, on je bio zamjenik ministra odbrane svojevremeno i mogao je tu lekciju da nauči da stav oko NATO-a ne može donijeti nijedna politička partija, da to mora građani Republike Srpske, to je već stranci razumiju, jer onaj koga su pogađale bombe ima pravo da ima drugačije mišljenje od onih koji su radovali se što padaju te bombe. Dakle, jasan SNSD je do sad vrlo eksplicitno govorio o tome. Ovdje će morati da građani kažu svoj stav i ne bi bilo zaista korektno da bilo ko govori na tu temu dok se ne vidi kakav je stav građana. Što se tiče ubrzanog puta, to je evidentno, jer do sada jedan od uslova koji se zvao rješavanje pitanja vojne imovine, vidim da se to u federaciji pokušava intenzivno rješavati, ali Republika Srpska ima svoj stav o tome, vezan za tu teritorijalnu organizaciju. Sve što je na teritoriji Republike Srpske, to pripada Republici Srpskoj. Ministarstvo odbrane može da koristi za svoje potrebe, ali kad te potrebe više ne postoje, vraća se odande gdje pripada. Dakle, to je naš eksplicitan stav, tako da njegove izjave ne bih komentarisala više. Dobro, ostajete vi dalje pri inicijativi da se raspravlja? Dakle, svaki put ću ponovo nastaviti na to. Hvala što ste bili naš gost.